Ngicela ke bangcwele sesigijime sibukeni ke levi lenkosi namuhla. Matthew sahluko saka 13. Livesi laka 24 siyakuma ku verse 28. Lomunye umfanekiso lawubeka uthi umbuso welizulu ufanana nendvodza leyahamba yawuhlanyela inhlanyelo lenhle ensimini yayo. Kepha ebusuku bantfu sebalele bonke. Kwefika sitha sayo sahlanyela lukhula emkhathini wemabele. Sesuka sahamba. Lathi kube likhule likhaba lithele tithelo. Kwase kubonakala lukhula. Tisebenti talendvodza teta kuyo tathi, Mnumzane, njengobe wawuhlanyele inhlanyelo lenhle ensimini yakho, pho lo lukhula luphumaphi? Lendvodza yaphendvula yathi, lokho kwentiwa sitha. Tase tiyabuya tithi, uyafuna yini siye luzuphula lo lukhula? Praise the Lord. Lomunye umfanekiso labatshela wona iparable uthi umbuso waNkulunkulu, umbuso welizulu ufanana nendvodza leyahamba yayawuhlanyela inhlanyelo lenhle ensimini yayo. Kwathi bantu baselele, kwase kufika sitha sitohlanyela lukhula. Sase siyahamba naso sanyamalala. Uma kukhula lele singesi libeka njengekuthi yiwheat nemathezi. Kwakhula kanye kanye. Bathi ke labanye akukhona kahle ukufanekisa nekwehlukanisa kahle la kusakhula. Bambuta laba bathi mnumzane, uma uhlanyela ngathi bohlanyela inhlanyelo lenhle bekungasikwa njalo na? Pho lolukhula seluvela kuphi lona? Emagama lekufuna siwa underline impendulo lethi sitha lesikwendile lokho. The enemy has done this. Ngeke niwafunza lamavesi kepha ngintanifundzela mine ku Isaiah kunemagama lakhuluma ngesihlabelelo to my beloved. Ku chapter number 5 athi lamagama ngitawuhlabelela loyo lengimthandzako ingoma ngesivini sakhe ngithi lowo lengimthandzako abe nesivini egcumeni lelivunzile. Wasimba wesusa onke ematshe kuso, wahlanyela kuso imivini yelikhethelo. Wakha umbhoshongo wekulinza ekhatsi kuso. Waqopha nesikhamo seluwayini, the wine press, edwaleni. Abethembe kuthi sitawuthela emagilebisi lamahle. Kodwa emagilebisi sathela emagilebisi esiganga lamunyu. Nine lenihlala eJerusalema nani madodza akaJuda yehlulelani emkhatsini wami nesivini sami. Because kuwo wonke lo mshikashika lesengiwentile wekusebenta ngihambe ngiye endzabeni egcumeni lelivunzile. Ngifike ngibiyele ukuthi ngidawuvikela ukuthi kungadli tilwane. Ngisuse ematshe khona bese ngihlanyela
the choicest vine. Ngakhe ngisho nemphongolo wekulinza. Bese ngihlala phansi ngiyabuka ukuthi nase kuvunwa. I-wine press yami khona sengitafutshale ngivune. Uthi noko kwachamuka emagilebisi esiganga, emagilebisi lamunyu. What an antithesis. Kwendiwa yini? Sitha. Lesenda lokho. uNkulunkulu ukhuluma emagama encwadzini yamaHubo lathi labo labahlanyelwe endlini yasemakathe, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Uthi bayawuthela dithelo ngisho noma sibabadzala. Uthi they shall be fat and flourishing. Nako lokubhekekile. Kungani kuthi lokhu lo lakubhekile angakuboni ichamuka na? Sizathu setha sikwendile lokho. Sesigcina na amavesi ke ngakayithuli inkulumo noma isihloko sale nshumayelo. Encwadzini yeMahubo 68 verse 1 ngicela sigijime sifunze lapho ke. eMahubo 68. Nkulunkulu nakasukuma titha takhe tiyasakateka. Labamtondzako babalekele embi kwakhe. Leli leSiSwati lisuke likubeke kube passive. Kuthi uNkulunkulu nakasukuma titha takhe tiyabaleka. Leli lesingisi lithi arise, O God. Phakama uNkulunkulu. Na uphakama titha takho tenda njani? Tiyasakateka. Uma phakama uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bese labo labamtondzako bayabaleka embi kwakhe. Nako lokwendekako. Ngifuna ukukhuluma namhla ekseni ngekuthi asesivuse nasi isichwaka lesilele lesingekhathi. Ngoba uma kuvuka lesichwaka lesingekhathi lesilele, donke titha tiyasakateka, tiyakhwesha. Kuze kuthi lokho le kufanele sikwendeke kube khona empilweni kube khona. Sigcina lamavesi ke lathi ke ku Psalms 125 verse 1 to 5. Ngemavesi egcina sengalivala ke iBhayibheli ngesuye umdlalo ongadlali. Labo labethembele kusimakadze bafanana nentsaba iSiyoni, lengeke itanyatanyiswe, kodwa leyawuma kuze kube phakathe. Njengoba tintsaba tihace iJerusalema, kanjalo simakadze uhace isive sakhe, kusukela manje kuze kube phakathe. Umbuso walababi ungeke ubuse eveni labalungile, funa nalabalungile bese benta lokubi. Simakadze yenda lokuhle kulabo labalungile, bona labo labaqotfwa ngenhlitiyo, kodwa labaphambukela etindleleni tabo letimagili-gombo. Simakadze uyawubacosha kanye nalabenta lokubi, kuthula akube ku-Israyeli. Praise the Lord. Uma uNkulunkulu aphakama, titha tiyasakateka. Uma libandla liphakama, lokho lebekumendleleni uyasakateka. Kuhambe. Leli Hubo la 125 libitwa nge-Song of Ascent, Song of Going Up. Uma baya emkhosini njalo bakaJuda babehlabelela la ingoma. Ingoma yekubaniketa emandla. Uthi lo munye one time ashumayela the story of a man sisengomeni la ihlabelako. Uma ngabe ajabulile uyahlabelela.
uma ngabe alila uyahlabelela. Nawulalela lengoma uva lesiteshi lomuntu lakuzo kosokuphi. Uma bakhuphuka bahamba baya emkhosini eJerusalema kukhona tingoti dineng behlangana nabo endleleni. Letathi ngamenta lomunye umuntu athi hey uyathi kunetingoti kungcono ngihlale phansi ngingahambi. Why would I go? Uze uNkulunkulu uyathi kuthini labo labamethemba koNkulunkulu bafana nentsaba yaseSiyoni. Lemile ingena unyakadiso. Athi njengalokhu tintsaba tihace eJerusalema roundabout kanjalo uNkulunkulu ubahaqile labangcwele bakhe. Uthi uNkulunkulu ungesabi lokuvako ngetindlebe takho nalokubona ngemehlo akho. Uma athi uNkulunkulu kuyahanjwa ngoba uNkulunkulu uyakuhaca labangcwele bakhe. Uma bekhona sichwaga lebesingafika sifune kugodla uze uNkulunkulu kufune sicale ngami kucala before sifike kuwe. But what enemy leka penetrator lugange la kunaNkulunkulu khona. Leyo enemy leyo isangakatalo ngeke zibe khona. Isangakatalo ngoba uNkulunkulu uthi ngigcotshwe khona uma umethemba uNkulunkulu. Yena uNkulunkulu utabalugange kuwo. Lama verse athi lendonga yalababi ngesingisi the rod of the wicked ifanekisela icontrol indonga induku ikhuluma ngendzaba yekucontrola. Uma ngifika la ngiphethe indonga ngiphethe induku kusho ukuthi ngiyacontrola. But le control esikhuluma ngayo iharsh sometimes. Ayisi friendly. Lelinye lijasi nalo esikolweni le ngesheya sibukela tindzaba kuthi naba bantu bahlupheka babulawa indlala. Naba bantu sebanetimpi kuyaliwa. Selisi leja Nkosi yami bantu bakithi maye kubuhlungu. Kuthi one bala emhlabeni babulawa indlala, babulawa buphofu, babulawa nadimbi. Emva kwalokho abamfuna Jesu. Batawuhlupheka ngala bapheze bawuhlupheka nangale. Bawuphumula nini? Ngubani lo wenta lokhu na? Sitha. Sathana kanenzalo. Yamkhokobisa umuntu. Inceke yaNkulunkulu lenye besinayo babemsibi. Uyashumayela one time uthi yeke umuntu omnyama athwala usimende. Bakusho labanye. Sathane uyathwalisana simende. Ujuluke to come. Akanalo velo, akanani. Hash. Sitha sikwendile lokho. Asengipende sithombe bathandekayo. uNkulunkulu udala umuntu uyambeka ensimini. Ufuna kube nento lenhle ngemuntu. Uyefika Sathane uyaspoila lento. Naka spoiler. uNkulunkulu akusimnanzi kuwo. Uthumela Jesu lesihlabele ngaye alenge siphambanweni. Kuza tosenyula lolo daka lobishi. But Sathana akajabuli ngalokho. Ufuna kulwa. Uzingeke kwendeke. Uthi mina ngalahlekelwa ngoko konke because abengilozi ekukhanya. Anemtshingwa nako konke lokho.
kuthiwa nakahambako kwakunemtshingo kwente kanjani la kuye ayingilozi yokukhanya anyathele kuligolide lahleli ngakhona until evil was found in him. Nasalahliwe uthi-ke I want to spoil it for God and his humanity. Lolokubona kwenteka kuwe kimi lokungahambisani nelive laNkulunkulu, the enemy has done this. Ufuna yini? Uthi ngifuna lokuthi bangahamba bangene esondweni bahlale khona baphume, ngifuna baphume banjalo. La ngababamba khona ufuna ukuthi lokhu lathi uNkulunkulu kutawendeka ngabo kungendeki. The enemy is doing it. Lithi ke lelivi uma uNkulunkulu aphakama, the moment God arises, lesitha sitshelwa ngumuntu, once waphakama uNkulunkulu sitha sithi hey tinyawo ngethwala kuba busaphasapha kuyasakadeka. Uma ngabe taNkulunkulu titsa tisaphateka nakasukumile, how much more takho netami titsa? Uma ngihledi phansi ngakasukumi, the struggle continues empilweni. Lokhu lengubona kungazuthi ngiba sengiyazama nasengithi ngiyafika empumelelweni yami bese kuyashabalala. Kwendiwa yini? Sitha. Bayakhuluma abantu ukuthi hey, the lines have fallen unto me in good places. Konke kungihambela kahle ubaba usuyahlola kuye kakho lifayela. Kanti mina kwakhala nyonini kwende kanjani? I want to tell you namuhla, sitha sikwendile lokho. Nkulunkulu so ukwende konke la ngakwenda. Kushoda mina ngisukume. Sibali wami the other day ngihleli naye ngisahlala ezulweni, uyahlala uyathula uthi yathi kuthini, now I am tired of this poverty. Usho nje for out of the blue uthi hey, I'm just tired of this poverty. Nahleka kancane. Before I say he is tired, something was continuing, lingering. Kuze kubone wena usiyathi lento le sengiziniwe ngiyo. Ngilata usukuma khona. The moment usukuma uze uNkulunkulu ngicotshwe khona. Leso sitha siyanyamalala. Kuthula enkonzweni. Kungeke kwentiwe ngumthandazo wamakhelwane. Ungeke kwentiwe ngumthandazo welibandla lokunye kufuna mina icobo lwami. Kuse ngibone le ndvo le usiyaphela ngiyachaphatheka la. Because uma ngihlola umbhalo konke lokukhulunywa uNkulunkulu kufanele kube kanje. Manje mina ngishaya iceleni kwakhona. Kwendiwa yini? You need to rise. And as I begin to rise, was uNkulunkulu this enemy tabe siyahlakadeka siyakhwesha. Yebazalwane, tsaneni mzalwane. Lesimo lesingahambisani nelive laNkulunkulu akukeneli ngingumzalwane lokuthi ngihlale nje. Ngesingisi bathi phecelezi untenable, indefensible. Kuhlala kunento lephume phambi kwakho lengahambisana lokusho uNkulunkulu, it's not defendable. Akusiko kukholo, akusiko kulunga. Funa siphakama. Ezisiphakama, the enemy knows. Because nyalo lo mntwana sokufika lapho khona abona khona. Lonke live laNkulunkulu lelibhaliwe until lihlangane nenhlitiyo yami kube khona emehlo lavulekako, the simo sitawulinganisha siye phambili. But the moment I see in the scripture ukuthi uyathi phela lokho akusinjalo. Nangidanyela phela uthi Danyela uhleli phasi uyabuka uthi Danyela hayi khona kubhaliwe ukuthi 70 years
Sizabe sihleli ekuthunjweni. 70 years azoshayile manje. So why should this thing continue? Asiqhubekela lento le. Waze yasukuma Daniel. Waze ngeke kwendeke. Lokubhaliwe kuthiwa 70 years oshayile. Wazi nakasukuma ngene emthandazweni kwaqala kwanyakatha tinto. Ngoba kubhaliwe. Kulotshiwe. Kunetinto letibhaliwe. Nami nawe. Lekufuna ukuthi nasibona ukuthi lithi lelivi bese siyasukuma. And take that word. Silimikise esi10. Kudawunyakatha tinto tiyanyakathela tinto. Ngoba uNkulunkulu uthi labo labahlanyelwe entsabeni yaNkulunkulu they will flourish in the courts of our God. Hayi bathandekayo kuhamba sibazalwane sithi siphethe ianswer yempendulo yasemhlabeni. Kepha nasihamba kolempendulo ayibonakali. Uma lempendulo ikhona yini ingabonakali kimi? Icale lapha kimi, umbona phi wena? Ngimbona lapha kimi. Awenda umsebenzi. The Bible liyasifundzisa ukuthi all that Jesus began both to do and to teach laqala kukwenda wasuyakufundzisa. Ungabe kufundisa kuphela tinto lesingakatiboni tisebenta kithi. Kumele siphakame sivuke. Kusayi phela basinjaka. Nakwenteka boDaniela, nakwenteka boElijah. Ungaba yini lengema phambi kwethu? Ungaba ntoni manje ezongibamba la? Ungaba ntoni? Ngoba lo nkulunkulu lesikhuluma ngaye lesimkhonda namuhla, ulo nkulunkulu wasendulo. iBhayibheli lithi nguye itolo, nguye namuhla, nguye naphakade. Akaguquki. He is the same God. Yena lithi iBhayibheli akakhethi ibala lemuntu. Wonke umuntu etiven tonke loyo lo wesaba uNkulunkulu uyemukeleka kuye. Siyabonga mnakethu. Uyemukeleka uNkulunkulu. uNkulunkulu is no respecter of men. Kwangasithi besingaphakama bathandekayo. Asivuse the giant that is within. Kuvuke le giant lengekhathi kwethu. Leli verse lithi indonga yalaba ngakalungi ngeke ihlale, it can't rest. Kule lot yalabalungile. Kusho ukuthini lokho? Wena phela wena huhu kudlalela ngakhathi kuwe. Ungumntwana kaNkulunkulu. Ngifuna kusho bathandekayo. Siphila emhlabeni lapho khona Sathane ureal. And imisebenzi yakhe iyabonakala. Leminye yakhona ifuna futhi nekuthi ngathi iyaphatheka. But sinemandla langetulu kwalokho. Thina. Such that uma ngabe the enemy comes like a flood, moya waNkulunkulu uyasiphakamisa standard. Asiphakamise mbamba. Siphakame standard. Lo babe lo munye bathi nguBenson Idahosa ngalapha eAfrica lengase ntshonalanga. Bathi 1 year kwathi bathakathi bathi batawubamba umhlangano bawubambele kule live lakhe lapho abewakhona ngakhona. Uthi wathi lento leyo ngeke yendeke. Kude umthakathi utawubambela umhlangano la. No one. Wathandaza. Bathi baqiniqinisa inhloko wathi ngeke lento leyo yendeke. Bagcina vele umhlangano wabo bangakawubambi. One man. Lo senakahlola umbhalo. Wazi ngeke phela kubusa amadimoni. Enzaweni la sibekwa khona uNkulunkulu. Sibe sibongelele amadimoni. Ngeke kwendeke lokho. We can't. Sikhathi sekuvuka. Wema ngatinyawo. Was this thing is not happening. The question leninayo ukuthi what is
yini lena lehlupha wena leselo ibelesela ingafuni ukuyekela? Yini lehlupha umndeni wakho leselo ibelesela ingafuni ukuyekela? Yini lehlupha umango lesihlala kuwo leselo ingafuni ukusiyekela? Yini lehlupha live lesiphila kuwo leselo ingafuni ukusiyekela? Yini? Show me that thing. Bese siyaphakama njengelibandla. Kuthi lo nkulunkulu lo nje abenguyitolo namuhla nakusasa, yini lehlukile namhla lengeke akhona kuyenda? Absolutely nothing. Kubita kuvuka kwethu siphakame silibandla, as an individual, as a family, as a community, as a nation. Tuse phela lokhu siyakubona, lokhu kunesandla semfene lokhu. Ngeke kuvume. Singabongelele. We command these things in the spirit. Siyakhukhula endleleni kuyakhwesha. Uma uNkulunkulu aphakama, tisathi yanyamalala. Tisathi yanyamalala. Ngize ngalingeka ekseni kule morning session ngathi uma ngihlola umbhalo, uthi umbhalo ngiyabekisa, suffer not a witch to live. Umthakathi nawe umbona umenda njani? Uyamyekela phela noma uyamthandazela saphenduke? Sende njani bathandekayo? Siyamthandazela kusende njani aphenduke? Nangaphenduki ke aqhubeka abulale bantu. Sende njani? Lisho ukuthini iBhayibheli nalithi suffer not a witch to live? Lasho ukuthini? Angishiye kini kude lami lenkushito. But kunetintfo lokufuna kusinasukuma bathandekayo. Usuthi yathi kuthini? Lokhu kwakungenje, ekuqaleni kwakungenje. This thing is not supposed to, it's not in its rightful position. It must go. Siyema. Simisa kwaNkulunkulu. Kuyema emkhatsini wethu. Le Bible lithi ngeke i-rod of the wicked ihlale in the lot yalabakholwayo. Yini lot? I-lot kungakhuluma ngento tsite incumbi tsite. Ngaba dinto ngaba bantu. That's a lot. But i-lot ikhuluma futhi nge-destiny yakho neyami. That's a lot. Uma ngabe uNkulunkulu athite wena ngikugcobe ukuthi ube ngilophumelelako, bese kuqhamuka umuntu wathi ngeke uphumelele. Uthi uNkulunkulu le rod, le control, le remote control abantu abangakholwa, uthi ngeke iphumule. The moment they try to stop you, akube nemlilo. Lord does no. Abanje. Uhlala ukwenda kulabanye but la ngathi kunemlilo lo ehlukile. Because uthi uNkulunkulu the rod of the wicked ngeke ihlale. Ayisuke. I-destiny yami, i-destiny yakho ayinawubanjwa ngumthakathi, ayinawubanjwa ngisathani, ayinawubanjwa noma abe ngibani. Naze kufune sihambe siyaphuma siyahamba. Doesn't matter kusibekwe iminyaka imingaki kwendeke njani. The moment selfie sase siyaphakama siyasukuma kuyasuka le ndoda inotiyahamba. Kusho uNkulunkulu ongisomandla. Uzingeke. I-lot ikhuluma ngani? Nge-luck yemuntu. What is luck? Mina ngi-luck ngibita ngimsebenzi. Work. Uma uthi uthatha kandla yakho uyasukuma uyasebenta. Bese bakhona sithe lesithi ngidake ngimbone uthi wendani. Mehlulekise. Uthi uNkulunkulu ngeke kwendeke. Nangisukuma ngiphakama. Imisebenzi yetandla yami ibusisekile. Uthi esathana lofuna ukuthi ayimise. Kufuna ukuthi ngiphakame ngisukume. But the moment ngidawuhlala ngithule ngoqe etandla ngicabanga ukuthi konke kutawendiwa uNkulunkulu, uNkulunkulu asakwenda tinto, the struggle will continue. Kufuna kusukume mina kuze uyathi kuthini this thing doesn't fit the bill. Ngeke ngikhiphe ishumi ngikhiphe iminikelo ngiphize ngichubeke ngibe ngilesimo lengikuso sona. Ngeke kwendeke.
ngeke ngimeme lenguzanguza lengingakade usiyawuze ngilanyulelwe ngibani because netinyembeti teminyaka tisithi ngalutho ufuna wena singisukuma inkosi lokho angikubona ukukhona embhalweni. I stand against this thing. The Bible lithi thobeni phambi kwaNkulunkulu angithi nimelane naSathane bese uyabaleka. The moment I come and humble myself before God, I tell you, uma ngiphakama ekuthi humble before God, akukavumeleki ukuthi other things stinghamblish. I must only humble myself before God. Nangisukuma lapho, nangiphakama, everything must bow. Long verse leli lithi, do good, O Lord, to them that be good. Yenda lokuhle Nkosi. Kulabo laba upright in heart. Yenda lokuhle. Yenda lokuhle. Umthandazo loyo. But as such as stand aside, edindleleni tabo thi magimbo gimbo, uNkulunkulu uyabathatha abajaji ababeke eceleni. Kwami kuvuka. Ngeme. Ngithi zici. Asengiphenye empilweni yami. Ibuke la ngisuka khona ebuncaneni bami, ekukhuleni kwami, ekuhambeni kwami. Bese ngiyaphenya ngiyabuka emsebenzini etandla tami. Bese ngiyaphenya ngiyabuka kufamily yami. Bese ngiyaphenya ngiyabuka kule community lengihlala kuyo. Kukhona ini trace lengiyibonako lengafani nalesho uNkulunkulu na. Uma ngiyibona kusho ukuthi kufanele ngiphakame. Nangiphakama uNkulunkulu ugcotshwe lapho. Tidawuhamba letinto. Kumahubo 105 kunema verse lathi uma basaphuma from one nation to another, baphuma kulesinye sive kulomunye umbuso baya kulomunye umbuso, liBhayibheli lithi uNkulunkulu akazange avumele umuntu kuthi do them wrong. Lithi iBhayibheli wayala ngisho nemakhosi wawekhuda uNkulunkulu wathini, wasungaqale umthinze logcotshiweyo wami ungambeki nesandla umprofeti wami. Kusho uNkulunkulu ongisomandla. Naso sithombe lesibonakala kubantwana bakaNkulunkulu. Lekufune ukuthi siphakame bathandekayo, so that si enforce lokhu uNkulunkulu afuna ukukubona. Uyathi uNkulunkulu ngiyacabanga uyadichenya ngibantwana bakhe. Uthe sithombe semntwana wakhe uNkulunkulu lo busy busuku nemini uhadla biswa ngisathane uzuyakhala suyalila suyakhala uyalila uNkosi yami mina kwami yeshwele babe ngabe kubanjani. uNkulunkulu ubheke kubona umntwana wakhe lo gcotshwe lo gezwe ngengadi ambona ahambe njengani bathandekayo as the son of God. Lota uhamba ngesibinzi. Ku-Isaiah athi ningaqale nikhaliswe ngilokhu bakhalisako. Do not say confederacy to what they say confederacy. Ningesabi. Ngoba uNkulunkulu ukhethe lesinye sive phela. Laba baNkulunkulu ufune babe labehlukile. Badawuhamba ku-forefront bakhombe indlela. Ngoba ibathandekayo. Uma singeke sikhombe amandla uNkulunkulu la emhlabeni singakhomba kuphi? Nguphi engcenye la singakhomba khona? Ungazi uNkulunkulu ukhalela ukuthi abantu bakhe bavuke, sivuke ebuthongweni singalali. Lona wahamba wahlanyela wasihamba yalala. The moment ulele sitha asikalali siyavuka siyahlanyela. Lezi ngifuna kumkhombisa ke lo. Uma ngabe Jesu ucubo lwakhe nakahamba aya ehlane ayo zila 40 days and 40 nights. Lesi iBhayibheli wasinakachamuka sathane wafika wamlinga. Watch na ke magama egcina.
lithi kwasinaka samlingile 3 times, lithi he left him for a season. Alisho uswamiyeka la mlibeco. He left him for a season. Why you re-strategize? Ucabanga ukuthi wena utakuyekela. Kudzinga i-vigilance. That's why iBhayibheli lithi zithani nilinze. Ngoba sithi aseni sathane. Njengelibhubesi elibhodlako siyajangaza. Uyabona umuntu ojangazako ulingisa Goliath. Abevuka njalo wathi hey thumelana umuntu la lodawulwa nami. Ukhona yini? Uyajangaza. Umuntu ojangaza kwenta nje uyedzelela. Uyaphinda nje. Hey thumelana umuntu. Until one day wangathi kuthi lamhla lemancane kwafika umuntu lohlala ebukhoneni baNkulunkulu wathi ngiyavuka mina. Because nina nonke nilele wathi ngeke kube nje. Umbani lo mfilisti lo ngakasoki kuthi angedzelela impi yaNkulunkulu na. Wathi abangaka ngiyavuka. Wathi David hey utawendiwani kumuntu losukela na umfilisti na. Bona indoda levukako. Ikhanza abantu bayesaba bangene ngemade emadolweni basibe saNkulunkulu. Kwabita one man. Wavuka. Wathi ngiyamathi mina lo Nkulunkulu lengihamba naye. Lo Nkulunkulu engikhuluma ngaye ngambona ngiseluse timvu kwefika libhubesi kwefika libhere usilali yini ngalibamba ekhathi abe ngasiyedwana abe naNkulunkulu. Usi lo mfilisti lo namuhla ndawuniketa inyoni telizulu khakhasi yakhe. Madoda wasukuma Davide wavuka. Nakavuka kwehlele esigodini wathatha ematshe lawo langu5 nesilingi sakhe. Wahamba wathi wena utakibi nenkemba nako konke lo lokuphethe but I come against you ngelibito laNkulunkulu medzelelayo. Sekuvuke umuntu. Until kuvuke umuntu lesitha besijangaza ungathi kusekhaya. Uma kunento lejangazako empilweni jangaziswa kulokuthi ngiseyakavuki. The moment I see from the scripture kuthi lo Goliath lo funa ngajangaza wavuka. I tell you ulitelelite uyabaleka. Zaya man nazo sixhwaga mina ngisho sixhwaga sathilika phasi. Umbhalo uthini? Uthi the weapons of our warfare lesilwa ngato atsikhanani atsilo tenyama. They are mighty through God. Tinemandla sibili kaNkulunkulu ngaNkulunkulu. Ayigeji ishaya nothini na ishaya nothini kuwa nesixhwaga lesikhulu siyathilika sibuye phasi. Pulling down of strongholds. Akunenzaba kuthi le stronghold besema centuries Solomon sikubambile sikufake ekoneni. The moment we rise up uNkulunkulu ngigcotshwe khona because vele bengifuna kusukube kanjalo. Kuba sixhwaga seminyaka sikhale phasi. Sebuyisa phasi nemicabango lephakeme lemelene nekumatha uNkulunkulu. Ebuya phasi. Siyathumba nemicabango. Because lempi iliwa emoyeni, engqondweni. Siyathumba, kufuna umuntu avukuwe aphakame. Manje ke nawo lokufuneka kube khona bathandekayo. We need ukuthi sibe bantu labemezica. Simethembe lo Nkulunkulu. Singanyakatizwa. Njalo insaba yaseSiyoni lengana unyakatizwa. Kubita ukuthi lokuvuka kwethu sivuke emthandazweni. Umthandazo wekukholwa. Hayi umthandazo nje. Awube umthandazo wekukholwa. Kukhona kuthandaza ngekuthi siyafaya.
Uze hey Nkosi sengivukile Nkosi naku nalele ngukhulumako nami ngazusi yabona ngathi ngide kahle hle kusi kwente kanjani bese ngithi uNkulunkulu utawubona nje kwasho lenye indoda ayikhuluma seyivila lapha kuthandaza bathi beyibhala umthandazo ufake ngenhla kwembhethe nasetasi naseyilate ila semgwaqweni ikhumbulisa ngathandisa inkosi uyawubona enhla kwembhethe uma uthatha icingo lwakho usadayala ntwi lungakangeni ngale so uqalile uyakhuluma hey uyacetha angithi but lusakangeni ucingo so ukhulumile uthandazile ukhulumile akende kulutho uthi uNkulunkulu kuze kube manje you have nothing. Why? Because you have asked nothing of me. Abese uthi niyacela kepha anitholi. Why? Because you ask amiss. Emalini ayahaza. Uma emalini ahaza letinto ngeke yatendeke. Something must be in place kuze le line litokuxhumana libhoboke. Uma le line limbe kahle libhoboka, I tell you, every prayer gets an answer. Usho njalo Johane 1 John chapter 5 14 and 15. Uthi uma ngabe sithandaza sicela lutho ngokwensando yakhe according to his will. Uthi we know. Kuthi uNkulunkulu uyasiva. Uthi nangabe siyati kuthi uNkulunkulu uyasiva. Sesiyati. Kuthi sesinako konke lesicele kuyo. Ayishaya eceleni. Indzaba isekuthenini uma sivuka sithandaza siyakholwa yini. Kuthi lesikhulumako kuba njalo kuyendeka na. In New Living Translation it's a life application study Bible kukholwa i-confidence that what we hope for will actually happen. Lokhu lesithi kutawendeka nempela. Kule confidence. I-confidence lengikhuluma ngayo mina ngilokuthi uma sihamba siyolala namuhla ngine confidence ukuthi kusasa ekseni ilanga liyaphuma. Angidzingi ukulibona ngemehlo angithi. But I know ukuthi hey namba ilanga litawuphuma. Confidence leyo. Nangokukholwa lokungona sibili. Kunginiketa i-assurance ngetinto lengatibona. I can tell you for sure ukuthi tomorrow ilanga litawuphuma. I'm confident kuloko. kuNkulunkulu bathandekayo, we don't wait until we see before we believe. Akusiko kukholwa lokho. kuNkulunkulu you don't receive until you believe. Faith must be in place before things happen. Hamba kanjani? The God kind of faith, it's a confidence. Le confidence ichanyukiswa livi la nkulunkulu. Ayisuki emiveni yami ukuthi ngiva kunjani. I move because God has spoken. Ngihamba ngoba kusho uNkulunkulu. Angihambi njengalokhu ngibona. Uma ngisuka la ngidawuhamba ngehle ngephansi ngala ngibona ukuthi lapha kunesigodi la. Can I move? Uma ngifika la yangabada shiu ngathi khona inkinga letaba khona la angithi there's no faith kuloko. The Bible lisike umuntu lonjalo akangacabanga ukuthi khona la ngakuthola uNkulunkulu. Kude lo ngakuthola uNkulunkulu la ungabada. Abeshilweni uNkulunkulu sangihambe vele la. Abeshito. Kwanyela besangakasho uNkulunkulu sangihambe la. Kusuka mina ngifuna ukuhambela angithi. But uma uNkulunkulu akhulumile kuthi kuyahanjwa.
Uyamkhumbula Petro enda into engazange sentwe ngumuntu yento kaNkulunkulu kuphela khame tuke mandi uthi uma ngabe kunguwe Nkosi say a word kusangite kuwo uthi Jesu come and this man wakhombisa ukukholwa lokukhulu and then the man step out of the boat wahamba uthi nombhalo lesi umbhalo akazange ancwile ngaleso sikhathi ahamba because abe based emavini kaNkulunkulu. uNkulunkulu uma khuluma ebazalwane akafani nami because the live lalikhulumako lina ability kulo kusi likwente lokhu lakukhuluma usakwendeke. That is what faith is about. Solely and entirely depending upon what God has spoken. Uma sivuka ngale live laNkulunkulu. Asivuki ngesikcabangako ngekufuna ku impress abantu. You want to impress people, you are going to fall. Great is going to be the fall. But now hamba ngisho uNkulunkulu, things are going to change. Igama lenkosi malibonga. Evekini lelitako we shall talk about 7 things that prayer does. Our pastor ukhulumile wathi a threefold cord is not quickly broken. Ecclesiastes 4:12. Now funza Matthew 6:2, 5 na 16. This when you give, when you pray, when you fast. Alisho ukuthi if you give, if you pray, if you fast. Lithi when. So I want us to concentrate kundokuvuka ngemthandazo. There are things that are bedeviling our society. Lokunye wakhona our pastor has led the church wathi kule community lesihlala kuyo kunethinto ledendakalako lokufuna sithi khulume sithi questions kuvuka tsini. Kule society kule level esiphila kulo kugcwele nabo ritual murders. Uyabulawa abantu bayasonto. Kuhamba kuyonikelwa kuma altars abo Satan. Kuyofaka khona dingathi debantu na yonke lento leyo. Thina njengelibandla ufuna sisukume. We stop the nonsense. Ngegama lenkosi. Siyasukuma siyema. Uma sisukuma sima siyakumisa vele. Ude mandla Satan. Unemandla so long as thina si timid. Sibinza. Without thrive ajangazi. But the moment ilibandla lesukuma rising up, the devil knows. No. Akusasiso sikhathi sekudlala kenyalo. Bese uyafinyela. Arise, O God. As you arise, may all your enemies scatter. And even us, sibambisene naNkulunkulu. As we rise up as a church, we are going to stop in nonsense. Kwasho umsibi. What stop the nonsense? Siyayimisa. Everything lihambe eceleni kwelive laNkulunkulu. Simisa yona abathandekayo. Siyimisa ngani? Ngemandla elive laNkulunkulu. This word is powerful. But usilomunye umbhali lakhulumako, it is as if God does nothing for humanity until and unless somebody prays. Usinoma uNkulunkulu akhulumile usenkwente konke, but uNkulunkulu umele kuva thine sikhuluma iagenda sibeke usinkosi. Nyaloko sasifuna sisale kwendeka nako. Sasukuma sakukhuluma. uNkulunkulu ngicotshwe khona. Lokhu lenikumisako kulenza usikungendeki kabe sesekuyema. But so long as sibinzile sitawukhala njengabo bonke labanye abantu. Akungabe njalo. Kule era lesiphila kuyo. Kusikwendeke tinto kube ngazo libandla likho, libandla likhona. Cela libandla la uNkulunkulu lisume limethe inyawo as we are about to pray. Sisekuleso simo semkhuleko sivale emehlo ethu kumbe lomunye kungendeka uyacala nekucala kuba sendlini yekuthandaza bekungaba kuhle nawe kulelanga wakhe sinqumo sebudlelwane naNkulunkulu ngoba livi lenkosi lithi tayelana naye khona utawuba nekuthula. Uma ungasithatha lesinqumo sekuthi nikela kuye uNkulunkulu kumbe angeke agcwalise imali emakhikhini kepha utawugcwalisa kuthula kwakhe. Lokutawukwenda ukuthi noma uthi imali ube nekuthula ngoba sewuchumene naye ngekukholwa
nawe indlela yakho yekusukuma leyo lamuhla ngiyakholwa ukuthi ngingaba ngumntwana waNkulunkulu lamuhla. Thank you Jesus. Ukhona yini lo ngaphakamisa isandla sakhe athi ngime mfundisi ngithi enhlitweni yami Nkosi Jesu mangabe uyemukelwa ngekukholwa bese vele uyemukele kuyamsinzisa umuntu lamuhla ngithatha leso sincumo Nkosi. Cela uphakamise isandla sakho sangesekudla ngidotsi sengikhuleka nawe ngikukhulekele. Thank you Jesus. Babelo ngcwele ngekuthuma incebo yakho lamhla bewusati ngamunye ngamunye sithi hlanganisile nawe ngalomkhuleko. Thank you Lord. Siyabonga Nkosi ukuthi nalamhla uditholele labatawukuma esikhaleni labatawusukuma emangce that were feasting empilweni yebantu that shall be scattered. For God is our hero and he wants to establish his church in victory as we arise and the enemy to scatter. Uthe Nkosi bayawuta ngandlela yinye kepha bayawuncanzeka ngetindlela letinyenti. Uthe munye uyawucosha inkulungwane. When God arises through one woman, through one man, 1,000 shall be conquered. Oh, siyabonga Nkosi, that you have entrusted yourself just to one person. Kuthi kungendeka umsebenzi lomkhulu. Kusevini lakho Nkosi kuthi uthe uma abantu bakho lababitwa ngelibito lakho batithoba bakhuleke bafune ubuso bakho baphenduke nasetindleleni letibi. Uthe utawuvula imithombo yekuphila for the nation. Siyakubonga Nkosi ukuthi wena vele sitakuwe njengemphilisi. Siyabonga Nkosi ukuthi uyawukwenda lokukhulu kunalesikucelako nalesikucabangako kuze kuthunyiswe ligama lakho manje kuze kube phakade. Asiphakamise lithumo kuNkulunkulu wethu njalo emhlabeni. Yes. Yes.